Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya nih. Saya mau makan. Aduh, jangan banyak bacot, guys. Sekarang mah langsung sebelum makan kita berbaca doa selalu. Baca doa dimulai. Amin. Sokah langsung kan. Ya mah ya kacang. Tuh, ada kacang teman-teman nih. Ada nih lenca, ada jengkol, ada soun. Tuh, ada ini nih apaan ini? Aduh, bakso pentol. Karena bakso kontol. Pentol bakso. Yuk kita langsungkan bismillahirrahmanirrahim. Gak kuat lapar. Oh, minum dulu.
Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, peukeran kenikmatan tuh sim kuring teh seep tuangna. Nama sim kuring bade pamit heula ka sadayana nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.